Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor bam tagasngi. Kajingdan jong ki automatic transfer machine ki ATM bank ban sei pisah man laki shnong ki dong jong kajilla kalong ban pensuk ya upat ba. Hoi kalong gabla pensuk igi pat ba ban sei pisah na ki ATM omdan kamshu ban yenglan ha ki bank namar ki nong penya jong ki bank ki labu habaro ki jaka pedeng jong ki shnong. Shushu mentah layat baik dah kajuk teknologi temai. Kambun mentah warga nega teknologi temai kalawan dang syam jeng ki pat ba ha ki paji sar. Ke ATM umsning jeng ke State Bank of India kelawan ra ka jeng tim ye ki pat ba namar baduna ka jeng ai jeng syakri habadon kam kerki bamdan pisah. Bad bathut bet man ka por yathu ki pat ba balik bansai pisah na ka ATM SBI umsning. Ab jeng ki pat ba kathan umsning na ba man ka por thut bet bat omjudan pisah ki ATM. Muslim distributor kita ibadin bisa distributor kita ibadin objek distributor nalor ba kabentang kami gawe kita ka bersih yang taking pun yang diberi hamsing maka mesti kita gawe sekitar ba ya kisah lebih bedon ar dan lain jaga dia yang hamsing nalor ba tangannya nalor ba distributor ini sebenarnya ba pertama kita urgent, kita April, kita Silvestre Kun, kita tu dia bahaya dengan kita ini dia maksud. Tena kaliang jong pi kibas syong basa ni pla sngodon kam ni amba kendon sa giwi kwi ki jakaban bu ATM hani hapo Ay sngodon kam be. Nilai kerja orang menjatan ke nisukan kelimat kam kam. Tom baladaki snow Kisah ulang kini kini tu kabangi kepat bakin bu kau itu yang kuno hangsi aku market kompleks kau ini aku pulpong kau ini saya dah semua. Kajing bagi siam kalau karena ke ATM mana guna pelak. Sling ke ATM tapi oleh jaga. Tes kau terbaca terkadang. Kajian baka dan artli likely bisa nampak kita lalu hamarah kita nak ane bakalan lawai bita datot kane lapot hatu ka julong kumni man kapor na tang kumenta kasngi mangpari kannya te pi julap ne mbaki paj ba ki syam jing kum hakani namar teng ki don kamban sei pisa karki ke jing ka ba kumpino sosrong hani ka ba PE sipang ki di ATM hani ba ki bun ba ki sulong ba ni kumpa yang jing kadai ba kadu ka dan kita kane kawe te terselaput kan laput pai ba hapsu pantel yang terpisah dari kamu tapi yo ba ai kalian talayan dan kam dari ke ai kalian segi beri terlaput hapsu jangan jangan te ke pi don bat ong nam ta kinong tre jong kini ki bang na kini ki temba pi don bat ong ban kerpat dan kam bat ong kalau ba kita bilang tre kita ban cek di banyak yang lain mangkap lagi pas thot kalau ai betul lan cek